Koja je sličnost između book cluba za teške knjige i planinarenja? Možda ova. Na neke vrhove rijetko tko ide sam. Difficult book clubs. Nedavno je o zanimljivom trendu pisao i New York Times. Sve više ljudi osniva takozvane difficult book clubs, klubove čitanja koji namjerno biraju duge, zahtjevne i ponekad nelagodne knjige. Iskusni čitatelji često kažu da im današnji brzi sadržaji i kratke knjige fragmentiraju pažnju. Zato neki book clubovi rade upravo suprotno. Biraju knjige koje traže razumijevanje i dubinsku analizu. Psihološko objašnjenje. Čitamo li zajedno ono što sami nikada ne bismo pročitali? Neke knjige jednostavno nije lako čitati sam. Takve knjige traže vrijeme, strpljenje, promišljanje, koncentraciju i otvaraju pitanja koje je lakše promišljati u razgovoru s drugima. Zato čitanje takvih knjiga postaje gotovo kolektivni projekt. Spori, intelektualni maraton. Razgovori o njima često su dublji nego o lakšim romanima, jer se ljudi moraju više potruditi razumjeti tekst. Kad tekst nije lagan, čitatelji počnu sporije čitati, više razmišljati i zapravo više slušati jedni druge. Zato se nameću nova i zanimljiva pitanja. Jesu li teške knjige zapravo bolje za book club nego lake? Možda je upravo to prava svrha book cluba. Ne samo završiti knjigu, nego zajedno istražiti ono što knjiga pokrene u nama i u drugima. Jer neke knjige nisu samo za čitanje, nego za razmišljanje, raspravu i suočavanje s pitanjima koje sami možda ne bismo otvorili. Društveni ritual. Možda zato teške knjige, kad se čitaju zajedno, postaju nešto više od čitanja. Postaju društveni ritual. Gotovo kao zajedničko planinarenje.